Omre no adaje a odi amaye wa Adom TV Badwam dwumadie no so na mame emfa we emfamo atiefo ahwefo papa bi yeni somo papa momre no adaje ya mode emaye no entinyi free ha na de medu so no so hu hia pa se wo se utie 3p garlic mixture Piwak adaroma won na dia Badwam aso eboa emma eboa obi a ne ma no yaso mutwetwe says oh problem oh menses on a clot no me adria onom 3p a who say bosumi we be sane kama ama ho atimi ato go ya na pains na no odin doctor te ha ti menye na adwuma na nye ono ane so da ya odi aduro na Badwam aso dog ya mo akwaba na bia woko de ho efe o colors na nye bad aya de 3p we de nya fa 3p mo aya de papa me nti adanse ene nuru eboa ye o ya pomudin yo me da se anope ma mencha na mencha watiefo Ghana fo ahwe nyina ne nyina na se apomudin pa dwumadi Piwak de som Ghana na ya boa ma ye manfo apomudin etimi awie peye no eno na no pe ye fra Ghana fo nyina obi bia se gibre na hwe ye na no mapa ye wo no wonsa betimi akabi na unyati edin Piwak pe no hu se ye ena enam abefo kwan so eye abibidokrogen a yamfa nkeja na yanwa no kware sam no se enipa de wo koba nyina no na ehu hia se wapomudin so ewie peye etimi edi emam we ena yetena ase hu se yapomudin betimi awie peye etimi edi amaye dia na yenkoma wona eboa ye no so ye immune system titiri no ye bo ho ban akoma na eda ye mu na ochiche mu jabre nyina no ye nya enwaninu eboa akoma no na akoma no eye adwuma ye efia hodo a ensa set na nipadua mu nyina mu no ne nyina fi ho ma onipa enya apomudin mapa we ena enam so a team of doctors academics researchers aka ye ho abom Department of Herbal Medicine K University Adom ene ye kan abibidokrogen a yamfa nkeja na ya no ade a na wetimi ehun se ye Ghana ni ba bibidro a ya to ni din 3p garlic mixture 3p garlic mixture eno ena no pe ye de ma Ghana fo efie abusuan bia se ye nsanka bi na emwa ye ma ya pomodin entimi enwie peye entimi emfa emayem de bia meka vitamin C ho asema na eyade bi ehuhia sanse wonipa ye breboa eda ye mu no entimi emproduce vitamin C enti ye nya free inuaba no emu we na Piwak adaroma yetimi atwetwe ni nyina kama se bi we nya nsuo bi a yekosa ye na ye di si jaso ne ye no bibitwi mo ho de we de eye plant na nkasa ne ye twi mu juice na nkasa vitamin C no na ye dia process ni nwenunu ahodo eden e dia ka ho na ye dia ye abibidokrogen a ye to ne din 3p garlic mixture enti me bisa wo say sister papa bra wo ho a eya na ohun ye obasa na edu ba bia se onipa wo stress level cause ra ema wo immune system nya shut down anu nti ye kwa ye be edumaden ebrenti stress etimi ma onipa se bio edi o free anxiety wan hwe ne ye kra na edi o call depression mesre de bia meka se enoma stress betimi aye no eya na eye hu most of underlying medical condition no stress ye den e ka ho enti se ene mojabroso e hawa na de Piwak e ka tro se want me manage with stress level a na wo ku mojabroso anhwe ne ya wo bebre yare no wontimi enku enwie de berada ene enti na Piwak e bo no homode e ka tro se ye hwe kwan pa ye betimi aboa ye didi ye a ye de ye humi ye nyina no na ye hwanwanu a e betimi aboa moja etimi edi afosane ama ye nerves nyina no etimi aye adwuma ye we any 3p garlic mixture ye bota ye kase ne se esanse nipedua the anatomy of the body nyina ye drobia hodo ntin esase drobe no mu da ho na moja ni enwanu nya kwan ye den etimi akum eba no sa eye din se nyarewa emowa mpo ebetimi gina nipedua no mu a ebetimi di oye ne etimi di abroye we ene hu be hia se abusua papa mame okuna wutie ye no 3p garlic mixture no eye busua de esase ye nyina ye nya bi sanse nipedua ne de eye nyina ye dia esase ye hohrumu na ye siesie na eboa ama ya pomudin etimi wie peye enti sa wo kasa bia me de menyare hwe nyame enti e bia mehenu na boa esanse se wo ye nipa wodidi wo home na wonom nko ade a eye dan a efin ebekọ nipedua no emu na anope me bisa se wo ye obi a mojaboso hypertension e ha opa na no kwasam ne se 3p garlic mixture e ho dance ye eduro a ye nom
eye nsunsanso a yen numu ye no e de bema yen se obi se manum aduro na aduro ne ye mame a na ewo hawa wo enti akonum aduro ne wie ye no wo haw no etesem enti ye ka the potency and the efficacy se aduro ye a menum ye no o na o haw see na me wo menum aduro ne wie no me haw no ewo ho ana se ekọ na 3p garlic mixture de Piwak ye de ni kwaredi nyamesre ka cha Ghana fo nyina se ye ka bibidro ba kwa okrum ha na adanse ma danse ohun pa de a na 3p garlic mixture Ghana fo nim se 3p de minka ho asem bebre esan se Ghana fo aje bibidro kroje a yamfa nkeja na yanwam ebia na se bisabio wotu asentene meka wo sciatic nerve no esan se pressure ababeto so nti woti eya opa wo sisi ko nan to ho anam Piwak se nya 3p garlic mixture esan se bia na inflammation bia ya den aba nipadua no mu nti se wonsa anase wonan wotituti papa edu ba bia waposo kotodwe edu ba bi kura kotokuro wo so wonsa ye dia mo akura na eye ma okuani Piwak se nya edura betimi aboa ama ntinimu ada ho na moja mapa etimi asane ewo nipadua no mu eno any 3p garlic mixture edopei ebebo ama wumpom etimi ewie peye eno kwasam no sese woni pa ukotokete so na wontimi enna rochu mfifiri wo presa sister mesra se edo ba ko betimi come back to nerves no na relax so ama wada se woda na relax se energy ahonde a wohwe no yankopon se wo restore back wo nuane papa wadie Piwak beboa ama nuane a wadi nyina beta just kama ama nuane no wetimi anya hone foforo wetimi atoa wadwuma so the next day nya 3p garlic mixture na edwebe relax so papa ama wetimi ada sorry the next day yankopon ya awadoma wetimi atoa onwuma pa eso na meka asan kan biom se we oba besia na anopi wo hweye na nyanyinsa na wafa menopause ebi nkan wo na oba etwa se obu nsa na wonsa buo entimi enwie peye emfama wa Piwak edi ensase yabuka so oba 3p garlic mixture ebedi wasem amo ebebo wo obra ye numu na ebia enoma kitinkiti bia emmoa ma ebraye enkoso no 3p garlic mixture de ahotoso ene da so wum se wonmedo pe oba mame ebebo ama obra mu nsem no etimi ewie peye papa madam mi hu mi a ye benya dro bi wo peye no pa across Ghana 3p garlic mixture wo ko pharmacy herbal shops drugstore wo benya ye no peye bi na etimi abo papa ebia na wo tamale na wo hwe ya ofa kojo herbal e wo tamale taxi rank meka somo vision no enche hope anase electromat hub na wo wa eye mumone away enterprise opposite wa cathedral and so benya 3p wo eye bolga J Wise herbal opposite Senate traffic obenya 3p garlic mixture wo kuma se a na wo de benya che Dani herbal Colinac and Chris K obenya ye no pay bi e wo ho na etimi abo ebia wo takwa my joy e wo ho e market cycle obenya 3p wo ho ebia na wo ho abet sam e wo ho obenya 3p wo ho na etimi abo wo kofodua e captain pharmacy and a Benol pharmacy total 3p wo ho na wo eye nkokoni mantama eye Isaac drugstore and I say Hillside pharmacy na wo nkran ha dia me patcho eye Angel herbal wo kanshi obenya 3p garlic mixture ama obi diabetes ha wono edo etimi abo ama wumpom etimi ewie pay papa etimi edi ama your numbers ebia obetimi afre na no pay na oni atwetwe nkomo no eye 0248 928824 0248 928824 ana say 020 100 another 0021 020 100 another 0021 3p garlic mixture wasi aye naturally organic Arabian suru yada say papa Dr. Nelson Mototi Kofarbai aye 3p garlic mixture na yetene kano enti numbers ni ebia na wa mo ode so de frɛ no na ne akechire bia nso wadaroma na wode aka ho ede ama wo hia 3p adro na eba akopɛ Piwak fo madro no eba akopɛ 3p garlic mixture asenso de no box no wo hwɛ bia garlic ne da wo don safa so a wo se nye smooth rough nti ya hye no so saa na wo yi adro no so aniti no kokɔ no wa hye no so mo bia amfa
sumankwan na no achenchena mwadi na ho neto aduro pai bi enom yeda doctor se papa na Franco Trading Enterprise phones papa efie die ene ho Franco wo Nokia Samsung iPhones ene smart TVs ni na kese ni nkuma wo bi to tabletop fridges nso Franco ewo bi Shannon so se Franco wo ono ankasa ne air condition enum bi na wo penso a ye wo ranges 1.5 HP one more ewo bi adequacy 2.5 Shannon so se enne baby awo bia no nya CCTV camera se ye fie se office boa baby anam bia hunu ne yekoso wo chi ubowura Franco Trading Enterprise bi wo ho on sabetumi aka peke Franco number 0246422338 0246422338 and 0555939311 Franco Trading Enterprise one number any mienu ya me dia to frɛ won na ne woni ensa wo so ya wie me kwa ba na fe me dia hosepa to aso de ama o me basisi a nyi free ya ne enkomo bi wo ho e wo so ho sepel midweek se na si ekode ma o hia me sisi e bra ya dia hosepa eto aso